بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله بارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على خير خلقه وعلى أفضل بريته خاتم الرسول والنبيين محمد المصطفى، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه المنتجبين، وعلى من اتبعه إلى يوم القيامة وإلى يوم الدين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. گل جماعت سلام الله اشما پیورنون سره حمد که همای جواری نو هماوک ما خلق که انزارنا نعمت ما هدایت نصیب ما که راشت مت ما هنزارنا پیامبر ارشوید کتاب ارشوید ماجر شکر کن حمد کن تسبیح کن حمد قیوو شکر قیوو صلاة سلام پاشتیگره رحمت همای دعای ملائکتون به حمایه مؤمنون پیامبر و اهل بیت پیامبر و اصحابون پیامبر و ای گرارین راشین حیات روز قیامت این سرب صلوات ده معنی است یو باللفظ ما حمایه خو سلمان خو دعون خو که پیامبر که اهل بیت یا که اصحابونی و که ای رارشیناشون اما عمل دیز او ما پی فکرون گرم ما عمل پی بکر یعنی پیامبر و اهل بیت و اصحاب صلواتون باشه اما دشمن و پیامبر رز رحمت باشه انا نبانا اینه گرم ما بزن. گل جماعت سوره یاسین ما تفسیری براشتن ده قسم ما براش قسم هیرنو طبی ورگ ما قسم هیرن آیت 4 و یا 5 دست پی بکر یو خلاصه بحث ورین ما ترا بحثی ما صحبت کرد او قسم دینت و جرپه ما قسم هیرن آیتون sayfa verin haya ayet düyes inşallah eğer ma tefsiriye o çu matra fahmken ma şumar izahken. Bedua Hazreti Musa aleyhisselam ma dest bekin Rabbi şrah li sadri ve yassir li emri ve ahlul uqdatan min lisani yefqahu qavli Rabbi zidni ilmen ve fahma ve alhiqni bis salihin. Ya Rab sinem akır رب اشرح لي صدري يعني حراكر قري مرة هاتكر وقرا زون مرة وداري يعني عبيش كرهات خبير بيت وخبر دايش مبير فهم كاردش يا رب علم فهم زيادكر وما جملة صالحين را بكر ان صالح بيعيش هم دعاء حضرت ابراهيم دوست ربي هب لي من لدنك رحمة ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين يا رب يعني حكم حكمة بما وما صالحين رب بكر وادخلني في عبادك الصالحين حضرتي دعاء حضرت سليمان ودعاء حضرت يوسف يا پیغمبر بینه اما وزک پینی سوره یوسف یعنی sayfa پیند sayfa ver پیند اون يا رب ربي قد أتيتني من الملك وعلمتني تأويل الأحاديث أنت ولي في الدنيا والآخرة يا ربي منت حكم را بارمدا معنى هونون از مصنع حوادث يعني هون نه حوادث يعني تأويل حوادثون و فيلم وهار من الدنيا آخرتي توفني مسلما والحقني بالصالحين ما بسلمونا مسلمون بمسلمون سرا كون مبيار و ما صالحينون را بكر تخمين كان صالح بيعيش يعني الدعاء پیغمبرونا صالح بيعيش صاف مهم و ایمان و عمل صالح طبعا وسیله خلاص بیایشه
ما یاسین را بحث کرد ما یاسین معنی یاسین ما و tabii ki tüm lehçun Arabi uneysvun yani mavunla lajme yani bahs kardeşe vakti Türkivun yani evladım, oğulcağızım, çocuğum, buneyye ey insan yani Allah-u Teala hitap kön ey insan, Yasin, insan kamil, insan yani Allah-u Teala به انسان مار خطاب کن و ما لایق انسانیت دی نزدیک یو شرف پیل یعنی انسان بیایش یا ایها الانسان ای انسان ما غرك بربك الكريم يعني تشبيو سببك تبرا هما يعني خو خابينين وغرور كن وغرور يعني خو خابين ايشو او ربك ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك يعني او هما تخلق او تيو نظم رند ديو فراشت رند تفراشت فعدلك تد تعادل فراشت تد دنگه فراشت ذات ما با انسان معنیه ایتیا او انسان يعني فراشته يه دنگه است عقل يه اخلاقی دنگه است او خطاب مخاطب و پیامبر علیه الصلاة والسلام tabii ki ان انسان كامل و بنا معناز ما اشكين واج يعني الله تعالى قدوك فراشتت برند فراشت تدنگت فراشت هر وصلت به هاجی خود يعني بريد برا شمون برا دستون برا لنگون برا هر چی جی خود فراشت او قدا او خلق خودك تقرند كرسا فراشت زري خو تبين انسان كامل كي مخاطب خطاب همي بن يعني ان يشرفكو بيل الله تعالى بمخاطب خوجن والقرآن الحكيم إذ ما سمت القرآن ما خبر ذلك حكيم يعني القرآن وهر حكمته وحكم ثابت حكم دقيش نبن يعني ما يعني حكمة سنين مثلا ضد شهر بن هشت يعني ماتماتيك çarpım tablosu bunu o cetvel yani hesap دقيش نبن شهر هزار سنة 10,000 سنة أو دقيش نبن حكم قرآن حكم إلهي ذك حكم قرآن أو قد حكم ثابت دقيش نبن طبعا معنى حكمة معنى سر خبر ده اما قرآن الحكيم الله الحكيم الله تعالى ایت صفات خود دا قرآن يعني یو فاعلیت قرآن است ان قرآن اگر انسان خو نفس خو تسلیم من قرآن بکرسه ان قرآن یکن الحكيم وزبن وهر حکمت محاکمه خود خبردایش خود يعني بحکمت کردن بنا حکمت و قدو الله تعالى چقدر ترواشسه اشیاء اقدم معامله کن حیاتت اقدم معامله کن هر چی جی خود نون رو هر چی دیگری قیمتی چنوسا ای گوره تی معامله کن اناز بنا حکمت اینک لمن المرسلین ما با کتابی yani te پیغمبرای çünkü iti Allah Teala mesela inneke leminel murselin çar hab ite teekid est inne harfi teekida yani muhakkak inneke lam umo لمن المرسلين لام لام التأكيد يعني إنك لمن المرسلين جملة اسمية عربي جملة اسمية جملة فعلية جملة بي نموا دست ببن بيو اسما دست ببن جملة بيو فعل دست ببن جملة اسمية دائما زون عربي معنية يعني أمية شدينايش معنى شديناية هاتي يعني جملة اسمية جملة فعلية daha zaf şedina yok. Tekit. İnneke le minel mursalin vav zitavma vavul qasam vel Kur'anil hakim qasam ben Kur'an. Qasam ben Kur'an te peygamber. Peni sure Ra'd doma akhadakum vid ve yekulun lasta mursalan. Kul kafa billahi şehiden beyni ve beynekum ve men indehu ilmul kitab. Monte peygamber ni تراواش الله بنات منو شماد شاهد كفى بالله كافيو شهيدا يعني بالشهادة بالشاهدة الله بنات منو شماد كافيو ومن عنده علم الكتاب وأيق علم كتاب هو يهد أمتون فرنون را ما واش مثلا أيق زوناي كتاب عالم كتاب توراة الإنجيل يعني أي زون çünkü vasıf Peygamber aleyhissalatü vesselam kitabınız umme ama
اگر علم قرآن مقصصه و من عنده علم الكتاب بالاتفاق حضرت علی. çünkü پیامبر aleyhissalatu vesselam bunu yani az bacar ilme ber bu kum vazın biyor en bacarsa ve o berra biyor. Eğer maksed ve men indehu ilmul kitab ayı ilim kitab hoyi had Müslümanın rasa Müslümanın rasa o verniye piyornunad İmam Ali bad peygamber. Ama eğer ümmetin binun ra kasıt biyorsa zunayiyin, alimin, rahibin, rabbaniyin ve Rabbin vun o ayı o yani kas kardeş. Ala sıratın mustakim yani hem peygamber ve hem sıratın mustakim ser. Fi sıratın mustakim ne vun ana mühim ayı yani Arabi zun ala sıratın mustakim te ser cahdi raştına niye te cahdi raştına te ser cahdi raştına ana yani mana ite hunjir şedinaye على صراط تنزيل العزيز الرحيم يعني ان كتاب ان قرآن هماوغ وهر رحمه وهماوغ عزيز يعني çok güç vera çok kuvvet vera yin nişkön vendirgir mağlube Çin ya çok nişkönü güç kuvvet çöy ye nırasın Arabit mesela yo ardık zaf ina vuşkün karayın mesela te kazmet dompri kazmet tesir nikön bun ardun izaz yani ardık zaf yani sert o zaf vuşko yani çikte tesirindeki ardın izaz o güç o kuvveti yani yer mağlubiyeti Çin ya verayı çönüşkün yani yok galaba bükür o ben aziz o izzet ana mühimma gel cemaat Allah-u Teala'nın yücad ve lillahil izzetu cemi'a İzzet, güç, kuvvet, galibiyet pür ene humaya. Ama yücavbini dizvun ve lillahil izzetu ve lirrasulihi ve lilmu'minin. Mümin, yani Allah aziz, Peygamber aziz ve mümin aziz. Ama eğer mümin şarhu pay girin sara, o şeref idikeyken, o izzet idikeyken, haysiyetini verdi ve dünya yani hukür yani maskare dünya demek ki İzzet nemend demek ders xo en Kur'an ra negerota. Çünkü en Kur'an kitab-ı aziz o. Kum en Kur'an amel pe bikirse vizik ben aziz. Yo batı üstün halife din ra batı ko wish yani o bun yara nakl biyo Ömer ibn el-Khattab halife din bun kunna azillah ma zelilib فأرسل الله كتابه العزيز يعني الله كتابي أشهد فتمسكنا به فصرنا أعزة يعني أن كتاب الله ما دست أشتي ما بعمل ما بعزيز أجر ما هنا إني ترك بكرسة بعمل بمكرسة ما هنا بين الذليل يعني أمة إسلامة حقيقة يو زلات يو بريشوني يو غريبة يعني كم ينهو بايجرون سرا demek ki Kur'an ra kod bir Allah-u Teala cezeyin hodunca. Ana yani yok hulası dersa verinip itarama başlarken en tenzilel azizir rahim. Vishab surat eğer şuma dikkat bikirse Allah-u Teala bahs kılın tenzilun min Allah'il azizil hakim. Elif lam ra tilke ayatul kitabil mu'min. Yani ان تنزيل وارو ميش يعني هيت هما يران كتاب وارو هما علي العظيم علي الكبير لا اله الا الله مثلا الف لام ميم لا اله الا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من التوراة ومبشرا من التوراة والانجيل يعني كتاب الله تعالى حي قيوم o Allah hay kayyum her şey ve idareken ho bindesiyet yera nazil biyo yani nezdiye biz surat eğer ma dikkat kesa Allah Teala anna noktasır bindin yani en kitap cuhar raumu en kitap aziz raumu en kitap el hakimu en kitap el kebiru yani huma cuharin huma pil huma aziz yera müdahale peygamber teşinin mennesir ve yani raja peygamber ama raja haya Avrupa, dünya, Hristiyan, Yahudi, düşman İslam'a
یو قده وازن یعنی یو قلب ان قرآن بجا ان قرآن ذات پیامبر الله تعالی تا به هر جاد بلکه نزدیک 56 آیت ان کتاب منو ان کتاب حتی پیامبر اون یو کلمه بیار میون کرسه از یاخته گن و جزا شدیدن دونت ها ان قرآن نازل بیوس همیشه لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون يعني سمید یو قوم ان قرآن ان کتاب يعني مرحله ورینید یو قوم تهیشار بکر آگاه بکر هایا بکر که بایکین پیری کینر هایا بیایشو آگاه بیایشه نومیا يعني هایا نبی يعني پیامبر ین را نومه ایترا از یو مثال بید بو بنات حضرت عیسی و حضرت پیامبرید اگر ماچین حساب بکرسه میلادین حساب بکرسه یعنی بیایشین انا دنیا و میایشین 15 هوتای سر اما اگر ما پیامبرین را حساب بکرسه یعنی میلاد عیسی و پیامبر علیه الصلاة و السلام 609 سر بناتین یو فاصله یو زمان است یعنی این اروان دنم يعني پیامبر نومه و بعث الله نبيه على فترة من الرسل حضرت علی نهج البلاغات بن يعني الله تعالى پیامبر خو ارشود بعد يوم مدت درگم که پیامبر نومه بنات حضرت عیسی و حضرت پیامبر علیه الصلاة و السلام نزدیک 69 سر چون پیامبر نومو و یو تبلیغ نورازو شهر جزیره العرب یو قسم من خريستيون یو قسم من يهودي و یو قسم من البته ما حنيف يعني خو منسوب حضرت ابراهيم عليه السلام و دینایتی سر زونن شهر مکیز حتی انا ادعا کرده که ما حنيف اما ان حنیفیین يعني شرك كتبميون تماما دقش بب حنيفه را توی نمند حنيف معنیه يعني اوگ خرابه را باطل را و چوت را خودون هت راشت این اون حنیف یعنی حق باطل را خودون هت حق او بن حنیف ضد انزک جنیف او حق را خودون هت باطل هت خرابه هت يعني ناحق ايرزمون جنيف لتنذر قوما ما انذر آباهم فهم غافلون اتيا یو قسم یهودین و یو قسم خریستیون ان آیت سرز واشت بنه مانو را بکر یعنی شبهه و شک و شبهه در حق قرآن کریم وراز اول چنو و ان قرآن سنگ تورا سمد یهودین آمو انجیلز یعنی سمد یهودین آمو چه بنی اسرائیل آمو انزک بنه لتنذر قوما یعنی یو قوم ان په هدایت بکر قوم عربون کتاب سمد عربون اومو مرحله برین ما اگر دقت بکر قرآن ماحول بونسا سوره شعرات الله تعالى بون پیامبر علیه الصلاة والسلام را تبلیغ هیور وانذر عشیرتک الاقربین هیور اقرب خوا نزدی را دست پی بکر هیور ما اگر دقت بکر پیامبر هیور که خورا دست پی کرد هیور ان ورگ ایمون ارد حضرت خدیجه علی ابن ابی طالب یهت یعنی پیل چونکه ابو طالب درومی هولنیا پیامبر گرود خواهد زید یعنی خدمتکار پیامبر علیه الصلاة والسلام و یواش یعنی اقربه خورا چوره خورا و هیور پیامبر ابو لهب و آپون خو اقربه خو آرد پیسر یو جاد و پیامبر خو هیور ینر اعلام که و اگر از واجین که په کویا دشمن هویون په کوی صفا و شما ينون كن وما ينون كن يعني ما فكر حياة شما يو قال أن خلاف يعني خلاف حقيقة شما أشنا وتنيا باگر كم إير مثلا إيمون مير بيار دستگیر مير و هر دعوا بس أو بن وسيم بن وكيل بن خليفة اوجاد يعني هيفر أقرب خورا باشتكا امیر المؤمنین یعنی علی ابن ابی طالب اوجا و از ایمون اونا از اپ پاشت بد از دحبت بو قول کن یعنی اوجا را باشته به هر اقرب خورا و انذر عشیرتک الاقرب مازک مثلا
یا مردم اگر هیور کی خود دعوی کیت قبول نبیاسه، دعوی اطرافیت قبول نبیاسه، tabii ki muvaffakiye bana zor o ço yunun nikun ayra hever ki khora başlakin demek kıjon khora akrabe khora aşire khora bajar khora ayet din enno litunzira kavmen maunza litunzira yani ayet din ummul qura yani tişar Mekki ummul qura nume Mekkiyo yani deyki bajarun معنی انوا دیکی باجارن مرکز باجارن تاریخ یزک zaten Mekke zaf verin لتنذر ام القرى ومن حولها مرحله دیین تشار مکی و اطراف مکی آگاه بکر هشار بکر مرحله هیرن لتنذر قوم عرب که اینر هشار بیایشو آگاه بیایشو تبلیغ و نوراز و شاسه سر خبر چنه چو پیامبر نمو çünkü enarad yani het İran'a ezarına zerdüşt biyo, başka Hindistan ezarına mahim Buda nezon, peygamber niyo, ayesor manahal haberdayiş nekin. Ama mazun ki Allah-u Teala piyore kavmunir enkada o kadar cir, yani peygamber erşavut, filozof, hakim, peygamber, yani insan raşt, insanın hidayet bikir, ahlak bici musnayiş, hak hukuk bici musnayiş, enkada merdim daima piyore kavmunir, piyore milletunir, bir. Ayet şehrin vonsa, ayet şehrin, قُلْ يَا اَيُّهَا النَّاسِ اِنِّي رَسُولُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ از پیغمبر همای وهر آسمینون و آردون و حیات و ممات و یدست از سمید پیور انسانونا قُلْ يَا اَيُّهَا النَّاسِ اِنِّي رَسُولُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيعًا اَلَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ yani az peygamber püre insanına. Litunzira çünkü en ayetle istifade eken peygamber samet Arabuna ama çünkü ayeti tavun kavmuk hişar nebib tebliğ cir nevraz ya peygamber cir numib gaflet edib ve hayatın vakti nehcül belagat peygamber Ali İmam Ali tarih o zaman aya millet yani çıkın yani bun zina kerden, iftihar kerden, insan kişiden, mordar verden, yani hatta yok hutbe Hazreti Fatıma ama şma inini, şma mordar verden, şma laş verden, şma yani ay güç kuvvet, var kuvvet, şma yok bunun kişiden, yani yo fazilet o, yo ahlak o, yo secayı şma çin yap, ha gafilib, vakti gafile dikkat ya, gel cemaat, yo insan gafil nezon haberi çin ya. انت راحت اشكين آگاه بكير او بجزونايش فهم بكير ولا النظن اگر تنظن او يقبول كان نظن سا ان راحت بن هشار اما اگر غفلت بجهالت ابسا ان الماموسا يعني كوز سيركوز جهالت من ان جهل مركب يعني جهالته سر جهالته غافل يعني غفلت وجهالت وردز عربون البيب يو پیامبر چینیاب مدنیت چینیاب هات بیناز جاهلیب چیک نزونن و غافلیب هم جاهلیب ayra yani vist hiri serkedder ki Peygamber aleyhissalatu vesselam inşiyalik yani işke degiş bükür, irşat bükür ve enin biyar rarser. Yuna kelime-i temagera sörvendir litunzira kavmen. Şimdi bun tefsirun, tercümun Kur'an'id أن أنقذ النسبة پیامبر يعني أن قرآن الله تعالى أرشوت تنزيل العزيز الرحيم يعني يو أرشوته هماي عزيز الرحيم وهار رحمه قوم نوم ترس نايش تين بترسن سمد إننا نازل بيو يعني بايكين نوم بترس نايش إنذار جل جماعت إنذار ترس نايش نيو إنذار آگاه کردش، حیا کردش. یعنی این ترجمه قرآن معنی بشیر و نذیر یعنی اون ترجمه کن و ما ارسلناک این آیت زده و ما ارسلناک الا کافة للناس بشیرا و نذیرا یعنی ما سمت پیور انسانونا ترشوت بشیرا و نذیرا یعنی هم تا آگاه بکیر، حیا بکیر و هم است مجدون بجه نذیر بشیر این ضاف مهم çünkü tebbe ters ana hişar biyayışı ters öst
Tersinin yo insan vakti be hişar, be agah, be haya, hata o, günah o, xarabeyak hokun, o aya xarabera, nafer yavaş yavaş tersin ve yakhafuna min su'id dar ve yakhafuna min su'il hisab. Zaf yön Kur'an-ı Kerim'in envata yön batış. Yani ay vakti agah bi hasab xaraben ra tersin ve akıbet xaraben ra tersin ve o rajik oçu yine pauten tra meyjonce xarabeyin ra netice amelun yara ve beda lehum seyyiatu ma kesebu. Yani xarabine gin kerdi ay xarabi cir bana aşkara ayra tersin ve beda lehum min Allah ma lem yekunu yahtesibun. Allah Teala xarabun yara tunçiyun mecnun yen hesabine neçinib. Yen ne pauten ayra kelime-i nezir in kazyon misal don gel cemaat zon Arabi tu hayvanın kunyeyin ist. Mesela dik irvun Abul Munzir. Abul Munzir ma'ne şuna yani bayke kikön haya. Ser sıvay dik vendön insan pörpe dik abun haya. Abul Munzir. Mesela lurvun Ummul Hiyal. Yani deyki fendonu gendu. Şiir irvun Abul Harb. Yani bayk cengi o, bayk koğu o, Abul Harb. En kadar yani her hayvan yon nume است. Mesela kala dese gering hande insan ra daha ziyad kala işkana çirvin. Yani bir ra çimye her cavine dese gering çimye yani vinaya çimuni ziyadası vinaya çimun insan. O ayra Abul Basar yani hol vinana bir ra hol vinana. Pöre yani hayvanın en kadar yo kunye است. Mesela kütikiriz yani Abu Sadaka yani sadık vahar kur sadık yani hatta vahar kur hizmet vahar kur kön vahar kur sadakat. Ha ite dik ribun Abul Munzir konima bahsma ava. Abul Munzir av insanın kön hişar kön haya varduhin yani te haya nebsa گوری خورد تپیا مونه ت مسلمان سا عبادت خورد تپیا مونه ت مسئولیت خورد تپیا مونه ت کوترا سا غفلتیون yani ana haya kardeş ve hişar kardeş ediz tabi yo tersnayiş zemnen zerreyi ediz ama peygamber nezir beşiran ve nezira yani hem mecdundun ve hem insanın kün agah kün hişar ve ayet 1 tabi ayet ve ma arsalnake illa rahmeten lil alamin در مرحله پونجند مرحله ورین یعنی کی خورا باشته که مرحله دین اقربا را باشته که مرحله دین مکه و اطراف مکه مرحله چهار مرحله عربون یعنی قوم عربون مرحله پونجند پیوره انسانونر از پیامبرا مرحله یعنی ششین از رحمت و بشیر و نذیر و سمت پیوره انسانونا پیوره عالمین انا عالمین سر اتیاد توینونی که عالمین یعنی ایگ هری عردونا جن عقل شعور فکری نیست یعنی انسو جن اوگ مسئول یا عالمین حتی حیوانون رز پیامبر رحمت از انا معنی daha tercih کن çünkü hak hayvanın sor hak darın sor hak tür hak piyorun sor پیامبر aleyhissalatu vesselam vatı است ayravan rahmeten dil alemin çünkü alem hiri manası yo ایگ هری عردونا جن yani insan ay diyin ay pure mahluku kori arduna insanu hayvanu daru ay hiriniz bütün mahlukatı ko kainatı bütün bir şey yani astarun rabbiyar seyyarun rabbiyar çinek kainatı bir Allah öst ve işaret Allah kön alim zaten alem o şu yunaçi mecnen arra yani her alem her viraşte her insan علم علامت شنو علامت وهار خو علامت او هما يفراشتو خو ايرا yani ma her mahlukat pür mahlukat ma bun alemin ve alem çünkü ilim ve alamet yani netice ilim humayo ve alamet kuvvet kudret azamet pile girde humayo ayra ma bun
عالم يعني علم رأيون علامات رأيون كلمة لتنذر قوما ما أنذر آباهم فهم غافلون بأني غفلتت آيات كريمة في سورة جمعة بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Peygamber Allah-u Teala Mekke'ra Münyen ra yo Peygamber aşağıt minel ummiyin tabi ummi de manayi dihire mana yo mana ehl Mekki yo mana او yani yuna kitab nuando Hristiyanlar ra Yahudiler Tevrat İncil ayr Yahudin vatan gummi Arabi vatan ummi yani kadar de ki khurabi o kadar pak temiz yani taber ra yo tesir nigrot malimi Allah yani Allah-u Teala çine ve مسنوسا او ان كتاب را او كتاب را اترا اجرا توي نغرت اير زمن امي هو الذي بعث من الاميين رسولا هو الذي بعث في الاميين رسولا في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ابا اتا ماجكن واجي اتا امي معنى ام القرى يعني مكه يو پیغمبر ينر اشوت ام پیغمبر سكن يزكيهم يتلو عليهم اياته ايات الله يجرون يزكيهم ينكن باك كن تميز ويعلمهم الكتاب والحكمة كتاب دون شيء مسناش حكمات حكمك قانونك يعني دائمي بدقش نبين بإنسان دائم اللازم أين دون شيء مسناش والحكمة وإن كانوا من قبل لا في ضلال مبين أما إن إنسان هذر يو زلالات خواردب يو زلالات أشكرادب يعني خو كردب فين دلالات معناه فين بيايا خو فين كردش yani yo vin biayo aşikar inni yani şaşo matib tav en zonen gaflet edip itaat ed Allah-u Teala işaret kön be ana gafletin verik peygamber diyor yani sadece Arap yani Arap acem dünya eğer zaman bebese nahçul bara diyor hutbe İmam Ali öz o zaman sor İmam Ali haberdin ay sor mübeleşme kirden a hal dünya yani her cad zulüm be, her cad şirk be, her cad harabe be. Yani ama ana Arap'ın daha zaf ama rasam hem ayın daha ziyade ve hem be İslam'a ucağıma ayra ana yinra daha zaf. Bahsben mesela az bir misal bir tun kavmun mesela vatan ve güneyman nekharib eğriz mesela insan bula güney ana millet, güney ayam millet, Türk kanı, Kürt kanı, Arap kanı, güney ve pe ikbalillahu devon ki bernasab naran şudan nadaniz aslo ender tano ten fanis yani pe günü pe nasab pe inya gara merdim iftihar nekir çünkü o ten yani beden ma nasab ma eni raayra en fani o şu baki munun gara merdim pe ayya iftihar bükür o gün yani rişese bana naciz ama avaktiz mesela tüm milletun yo binun raz zevjiyen yani vay biraz zevjiyen miyare kene khwa zevjiyen laş khwa zevjiyen o vatan ve güne garip min ma nekur güne ma hetikana ankada yo cehalet be nez ay arabon ne milletun binun be ankada cehalet ezbi yani huve dua vatan yani ana zawajir zavaj akraba ve güne ma nekharib eğer mesela to insan gün sörvenden güne ma ankada güne ma okada cehalet ta o zaman en cehalet biyo. O vakti mağunen yani insanın çıkıda bin mesela numekir, o numekirde şimdi mesela tuyun huye binura daha hol zonen. Peygamber ama piyore en zincirun beşin, piyore en yani nisbet züray edin yani batıl bükür o berdiyo kişt takva vera humay vera insanın کم مسئولیت خود بزن کم حوله بکر و کم حق همای رعایت بکر حق کلون رعایت بکر حولز انوا برزز انوا رندز انوا ولا از فلون کس از او قوم را و از انا ملت و از انا جغرافیا و مسقال ذره اینین یا اعتبارین دین اسلامیت چینو tabi merdم مملکت خورا هست کن او کاکته بیو او هر پیجیو آیا هر بیو yani yo انز يو وفاوة پیامبر انز مرافون حب الوطن من الإيمان يعني ورا مملكتك تتب جيه تبايا اوكا بي واشا بي هوايا تنيه بيرا او گرا يو وفا
دين ببب يو حس كردش بالنسبة وطن ببب آیا وفا چی نبسه yani yo merdم insanın veren nankör vatan xu veren nankör yani nişkan vera Allah ezik yani şakir vera Allah ezik yani kufran nimet kun laqad haqqal qawlu ala ekserihim fehum la yu'minun İtya Allah Teala peygamber xuravan peygamber zaf yani tebliğ keden ama rere peygamber aleyhissalatu vesselam yani bin naumid hivi xu bernen bir hivi Allah Teala travun yani başta tebliğ ki ene mapav yani sabah bir pöreyi ben İslami o yom mesela ne an rar derk ve an rar çetin ama khur der mekir taha yunum peygamber ma enzelna aleykel Kur'an li teşqa man Kur'an naş o ki تخبرت مشقت تخور حياة زوار كر قريت انه تتبليغ كن تفاتي خوفون اگر وقت جين قبول كرسا تفاتي خو ارجع او قبول نكسا كفى بالله الله كافي تير او توكيل يني تحافظ يني تجبار يني تينصر يعني زوارباني اوكي تفاتي تبليغ اوكي انقدر وفاتر النسم بلغ ما عليك فإن لم تقبلوا أو فإن لم يقبلوا ما عليك o çünkü sır mesuliyeti tua ay tebliğ bekir o avut tebliğ ka yen kabul nikerse ma aleyk hin yo mesuliyeti te çin ya o sureye çi dediz sureye kafir لعلك باخع نفسك على أن لا يك لعلك باخع نفسك يا پیغمبر يعني تنقد خو کشین o sebebi imunun انه باطل الله يريمونون كلام الله يريمونون لعلك باخع نفسك على آثارهم يعني ان حركت ان كاردنا ينرا بإيمون ياردش ينرا يعني تحن بيهيفي بي او تحن تقلاكن sanki توازن خود بكش يعني إيمون ارد نارسا نارد كيف ينزون اما پیامبر واجتن پیور انسانون yani imun biyar پیور انسانون çünkü پیامبران روح ينهراو پیامبر پیور انسانون به اولاد خو yani به چی اولاد منن ترى يو آيات عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم yani پیامبر حس کردش ما و زروشایش ما و ای مصیبتی چیگین شما سرا یر گرون بین تمام yani مصیبت شما درد شما رنج شما وزک yani هو انا رنج شما باركن ان زحمت شما باركن عزيز عليه ما عنتم او چو شما ترا هدرد اونجه ترا yani لباين او پیامبر رز گرون گن yani ان حال ما المسلمون هين كشتش yani روحانيت پیامبر ان درم را شما مطمئن بین که ما اوزی نبیون مثلی چو پیامبر هندمه ازیت نوت ایرز yani o çu خود انا فلکت و انا پریشونیاگ حاصل بیا و ان حال مسلمانون tabii ki Peygamber aleyhissalatu vesselam tera eziyetin. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. Yani hüküm Allah yomacak ki ekser enin ziyadune enin iman non yani ay verinip emmekedip. Yozik en ayet yine mane yizik hasta. Yani ekser insanın iman non ene garama kabul bikri. Dihi rehab ayet Kur'an-ı Kerim'de ene mana yani şedinin. Ayet bunsa Bismillahirrahmanirrahim Sure Yusuf وما أكثرهم ولو حرصت بمؤمنين يا رسول الله تشان تقلا كن تشان حرص كن تشان يعني جهد وغيرت كن بكر زيادونين بسلمون إيمان نبين يعني أنا ver أنا بزون önden öne yani verni ra أنا بزون yani ekseriyet inin zaf inin çant cehd ve gayret bikir hırs bikir o ya xabat bikir iman non yo ayet ayetin in tattabi'u aksara men fil ard la yudilluka an sabilillah. Hitap be peygambero. Ekseriyet mar yani ölçün yok. Ekseriyet anqdo ekseriyet okudu ne? Eğer bu tabi ziyadone ekseriyet ise ekseriyet ziyadone ana millet en insanın iman non ve prar raşra yani finen bir in tattabi'u aksara men fil ard la yudilluka an sabilillah. اگر ته اکثریت و چی بیرو ملت ونسبن لا ملت پیرا انقدر کنه انسان پیرا انقدر کن هرکس مخورا مسئول yani پیرا انسانون بخرابه
Hazreti Allahu Teala Hazreti İbrahim irvun inne İbrahim'e kana umme. Yani İbrahim yo ümmetib, yo şerlikib, yo topluluk, yo milletib. Yani min yo milletib pür yuna raraşın ve tena yuna raraşın. Yani yo insan ama yo ümmeta Allahu Teala. Rere en kadar insan ist. Yo insan yo ümmeta. Laqad haqqal qawlu ala ekserihim fehum la yu'minun. Ani yo hüküm ilahi ki ekseriyet inin iman non. Ani gara mabzun ayra ma gara hiviye khwe mabn bi hivi mab. Yani la taqnatu min rahmetillah ma göre hukin. O mesuliyeti ma şinasa ma ayet tablikin. O hidayet nihayetet ho Allah dested. İnna cealna fi a'naqihim aglalan fehiye alal asqani fehum muqmahun. Sebep nüzulün ayet mişmar vatib ama inki beni tefsiri makin a. İnini zincir kırıke inina. İnna cealna fi a'naqihim aglalan. İn zincir kırıke yin ra gürot hayat çene yin gürot inkıda. İn zincir çene. İnna cealna fi a'naqihim aglalan fehiye ilal asqan fehum muqmahun. Sarayın o hava kerdad. Sarayın bers. Yani saray bers yok. Alamet tekebbüre o. Alamet cehaleti o. Alamet hurranın. Güeş nedun. Kabul nikin. Lev kunna nesma'u ev na'qilu. Yuna ayet Sure Tebareket. Eğer ma güeştari bikirden. Tu güeştari kese tıkhunnun re'en yo sembolik ifade. Yani milyonlar sanki zincir ha kırıkiyin o çeneyin et. Nişkin xo hareket bikir. En zincir sır az benevinden. Fakhr Razi inna cealna fi a'naqihim aglalan fehiye ila lasqani fehum muqmahun. Yani en zincir cehaleti, zincir tekebbüre, rere zincir peronu, mal, mülk, servet. Yani insan humayra oçuk, insan humayra ve hakikatra finundür. Her şey yo zincira. Ve Sure-i Kıyamet'e destek, yani Sure Al-Haqqa diyor ayetiz. Bun خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه في سلسلة 70 ذراعا فاسلكوه. Greden inin kafirun. Berzen cehennem. Zincirun priden zincirik hotay metre dergeyi var. Ke hotay metre normal insan hotay me sercüyün. Yani hotay yo sembolik ifade. En hotay ser zincirik ye hak ra bistbir. Ye hakikat ra bistbir. Şöhret, zincir şöhret o, zincir iktidar o, zincir hava haves o, zincir cehalet o, zincir milliyetçi o, kompereste o, necat pereste o, zincir ben sebep ki insan yo binun wen, yo binun kişen, yo binun katil ke, yo binun tertele, yo binun yani tertele yo binun, tertele verazen, zincir enne dünya uca ben ayuna zincir. Yani zaten mavun ahiret en zaf mühime gel cemaat ol gösteri bikren. Ahiret aynı en dünya o. Mesela arif ma alim mabun adres meyvez ço uca tavşinu iterakibin. Ayet diyor Kur'an-ı Kerim ve ma tuqaddimu li enfusikum teciduhu indallah. O çok şuma xwa ver aşağı şuma ayı vinin. Amelun hoşuma vinin. Amel ma ben meyve, ben fiyak, ben adır, ben çi. O. Ha en zincir itya en zinciri ben yin mel yin hakikat de manesi yo ana dünya o gurur yin kibir yin ne verdin o men gösteri kerden Peygamber aleyhissalatu vesselam ama hakikat kabul ne kerden. Mesela daha misalım biçimler ya Abu Cehil ra perse ve ya tahkim yani zonayı be ama çi hikmet yani vatan Abul Hakem o en Peygamber hak ne bu Peygamber hak Vatayı doğru, vatay Allah'ı, vatayı yeniyor. Ettiqe kabul nikin. Ela ma beni mahzum, eni beni Haşim. Maoyi masahid dahab astarun, matim ina tiyaveraşin, ço verini çöğünü koten. İnki beni Haşim ra, Peygamber veciysen ma kot tepiya. Beni Haşim bir meşhur, beni Haşim kot verini. Az bir eni kabul bikirse, hıyaneti be, kabiler bana, işte kabile. Evet kabileciye bib, kabile gerayı bib, eriz mesela, قوم پرسته و نجات پرسته و نجات yani ırk pereste ve kavm pereste aynı mantık yani aynı mantık veya Umeyye ibn Abi Salt yani an meşhur zonayı Arabonub Taif Rab
و پیامبر علیه الصلاة و السلام حتی حکایه‌ای به این ایمان آرد به آخرت، این الله قبول کردن و این وقت مثلا جنت قبول کردن، دار النعیم، دار النعمت، دار النعیم، یعنی نوم جنت دار النعمه و دار النعیم واتن. این شعری بی ای رقیش میتن ای احمق و این احمق یا مردم رقیش یا مردم یعنی خوکن سرخوش و یا ایشین مثلا پت پرسته کردن، پتون عبادت کردن، این جاهل، این احمق. و الله تعالی پیامبر برین یعنی خبری بی ایمونی به پیامبرون برنم به خود حیثر انش بحرین وقتی اومد ملت ترا پرسه ابو سفیان ترا پرسه و تبون سه محمد علیه الصلاة والسلام به حق طبیب الا واتق طبیب نبین بعض از پاون ده عاقبتی سبن اگر مظافر بسه از طبیبن مظافر نبسه هت بینازک لا طبیب سه کنه جنی طایف وون سه وون شب طبیب مثلا یتیم ابو طالب یا مردم سه امیه ابن ابی سلط. حتی پیامبر علیه الصلاة والسلام yani yoro şiiriye ver peygamber yöven rasa ana ma ada Allah illa batilan ma khala Allah illa batila yani biyahuma o çubin faniyo batil de mane faniyo yani diğer ne yok. Peygamber aleyhissalatu vesselam var şiiriye biya İslam ama bu İslam ne be. Ha ne için işte zincir kavmgerayı kibir tekebbür o çubtu zara hak te engel kön ben az zincir eğer hotay ser tedbir verir hak ve hakikat rasa aya zinciri hotay ser dünya uca ben az zinciri hotay metre nyo insanları yo metre zinciriz kafiya ama hani yani yo ifade sembolik inna cealna fi a'naqihim ma zincir eştiyin melmilyen ra askan ite çeneyin yani grod nişken ina sarı khubiyar var yani mütekebbir sarahu hava ser be hava ser be felek yani azza be azza o uca fahum muqmahun beyne sarayın ho ragrota het havaya ita dava vaktişine okwana sarayı ho raverdeye vakti şi okwa bit merd sarayhu ina kana bard işte ayrımın el-naqatul muqmah dava mil hava karde ey insan ise ayet davayı وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون و ما بیناته یینه دیان ورنیه یینه پینیه یینه دی دیس نره پرده نره و چیم ین ما پرده آرسر فأغشيناهم فهم لا يبصرون نوینن حقیقت انسر از وازن بنه izahat biraz Fahreddin Razi eneser yoruş çiyost yo tespit yorundest tefsirül kebiret Allah Teala bunun ayeti dikkedi yo ayet afaki mabun yani kainatı kü kıl daş ini ayet ya ayet enfusi zerremat yani vücut her insan vakti mabun çan khubbe şanasa nişane o ayet o güç kuvvet humay yani o zerremat aşmara sadece enne var mesela her insan vücudu da hot hab sistem est hot sistem hep xeften yo sistem mane sistem bin ne bana enne sır yoraj ma haberdun yani insan diyor kainat küçük İmam Ali aleyhisselam Musa ve tez'amu enneke cirmun sagir velakin yantavi fikel alemul ekber وانت فكرينك تيو جسو قجيك اما دنيا وقرد هات بد هزارت بد هبا ان سرت بيام الله تعالى ونسا يعني حديث است دنيا و كائنات مزرع خود نشكن يعني از جا نگن اما قلب مؤمن از جا گن قلب مؤمن يعني حن هراو حن قرد مؤمن يو دنيا و قردا آيات همايق حندك هي كائنات حندك هي ماد ان رمون انفسي يعني مثلا آيات قدبون سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفس حتى يتبين لهم أنه الحق يعني هم آيات إشارة علامات وجوج قوات مميزين را كائنات أطرافد هم الذرين مميزين كي وين الراشكار راشناب كي هما حق حقيقة الله حق يو أنا فخر الدين رازفون إنسان وقت ملخ يعني الزنجير كي خمل الزنجير نوردن يو و آياتون هماي أي آياتك هي كائنات أين
بدیده عبرت بچم عبرت این بون ای دینز بن یو پرده و نشکن خو بون ایتا بده پرده یو پرده پرده کائنات yani بعبرت نونن كوار فهم كي كوار فهمكن نونن و فهم نكن او كوار فهمها بينز خون نونن انسان وقت خب بونسا من عرف نفسه فقد عرف ربه كم خب شناسه كم خب بونسا كم خب فهم بكرسه هو ما يخوزك فهم كن انا ذاك مهمه انا سر ذاتن ما دي هيري حب برنامه فرازن ایتا یو کلمه زازاکیه و برنامه سر از ویزشه یو تا لغتنامه و ضاف ورین آنندر اشترافن ان ورین او فارسید کویکیه کنجرایون کویکیه اونه من دفعه ورنامو yani مکتوب ورین zaten program زایرون program یونانca kelime و o خبره نشتکت دون yani خبره تب نسن دون ayrımın program yani heverken nüsen dema vernamezdik بیو برنامه اما اصلی برنامه کلمه زازاکیه اصل زازاکیه انزی سمت پروگرام ما شغلن ان شاء الله انزی کواینا یو زار پرانتزید و معلومات ما بزون یکو ورین اما بیا وهارمند ما گرا وهار ویج حقیقتا کلمه اضافیه هراو اما نشغلو جنگ رو تا گرا معنی قلا بکر و جلا بکر میراث دیکن بایکن ما گل جماعت ان شاء الله بهمت قرآن ببركة قرآن يا اگر ما انزون خواه يعني قرآن ما كقالب وست ان قالب انزون بي انزونا بي ان كلمونا ما ان معرفة نورانية قرآن ما كبلا ما نشر كسا ان شاء الله نور انزون مازك يو قوات يو هنا قوات خجون هنا بنقوني اخدوك موازن اخدا بنقوني يونا تفسير النزل وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاخشيناهم فهم لا يبصرون yani ma verniye yino peniye yine yo dies vrasht perde vrasht ve ma perde ard yani ver çmoyen nevinen mane ayet anava yo en perde ay xarabayag yani ma zaman viyartöd yani geçmiş khud viyarte khud ma karda matrab peşmun nebi ayesir esrarken Bayku anqada di, deyku anqada di, millet anqada di, verinun anqada di. Verinun ma Kur'an bun cahil bisa tigara cehalete yeşesiyor. Verin te ahmak bisa ki ahmakayı devam bikir. Verinun eğer holeyin biyasa, holeyin ma kabul kin, sariç musar. Ama verinin eğer zalalet edip ve vinbiyaye ve küfür edip ve fısk ve fucur yapıyorsa verin min diğer verin de maşir. Anerun körüne taklid yani taklid كواروnav kelime körüz inmavaha kör kuar mavu kuarfa ayın bölüyor perde yüzük insanın hevesiniz arzuyunuz Kur'an'ın umniyat yani heves arzu veng az enneken ayken enneken Kur'an mesela ولا تقول إني فاعل لذلك غدا yani enne sabah enneken bienne Allah ma vacazana ankada kan yani arzu batılik vaşte batılik سمد أمياء توازن از آن قدر کن پیر بین یو پرده دیس أمياء یو دیس ویرتیو ان ور دیس yani حقیقت بیو پرده نوردن تا حقیقت وین ayra أنا اتیادز yani تر بیو دیس و اوجادز رحمت همایرا بن يو دياس وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون ان اغشينا veya غشاوة قرآن الكريم ضاف بيارون صح كان سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة yani insan bun kin karar xo grot kafresör kalp tamamen yani muher biyo Siyahi her şeyi grotasa aynı tehnişken bakhalesne çünkü gışava perde omo serçmon kalb muherbiyo güş muherbi hakikat hin zerreyi nişana batıl zerreyi ra nevecana hadis peygamber olsun insan günah kön rason yon nokta yani hin semed nur imunya yo vazak nemuna nazar kalbid ve yo
yani roşnayı imkün çünüşür zara kalbiye ve ayak kafirezik yok kadar yani kalb muer biyorsa ya imkün yok ki yok pencerati ne var yani ki ayak kafire zara kalbira ve o vakti kalp sabun muer bin muer beş kalp هم madde است Allah muer pire nedon yani به گناه و به خطا و به خرابه و yani insan han hata kön han خرابه kön kalbet hin yo nokta sapye nemonana yo roşnayı nemonana yo yani yo çakı ilahi nemonana ben siyah ayra ben perde yuna ayet ediyoruz eferaytellezi men ittehaze ilahehu hevahu فأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة yani تنبين o insanı havayı nefis خود دماغوشن İlah yani perestişken ilah avu ticir perestişken ticir ibadetken yani Kur'an-ı Kerim'de yo diye en ayet diyor ki to insan yani yok kadar ya havayı nefis خود دماغوشن sanki hicir ibadetken tapmış ben, perestişken. Ve Allah-u Teala به زونای اینم راه راش رفتن چی که این خرابه ین هن خرابه کن هن یو آگرایش یو یعنی نقطه راش نمونانم فأضله الله على علم ده معنى ایتا ان آیت بیو یو الله تعالی ین راش رفتن دور عمدن یعنی قصدن آیه دینز یزون راه راش چنو اما هن خرابه کن پاب زونای خوا راش را یکوندر çünkü tabi هوای نفس خوبی ختم الله على سمع قلبهم قلوبهم وسمعهم و yani قلبين ve گوشين مويرگنو پره وجعل على ابصارهم او بصارهم غشاوة ve çiçmون سرا پرده yön براشه yani perde انو خرابه ما گونه ما خور پرده برازن ben perde ben dias ben mane ki ma hakikat bin hidayet bin raş ra yani ta ay raş ra kot bir kafire tercih ken veya fasıki veya münafıki ve hasab hol bikir sevaun aleyhim anzertam em lem tunzirhum la yu'minun insan rasan yo nokta hinticir tebliğ bikir nekir peygamber biyor mucizun biyor yani pure dünya vaj ya hak anava kalp yo nokta kilit ben, cengarın gün, ayet yun ayet izliyoruz, nizaf muhim. Gel cemaat, kella belrana ala kulubihim ma kanu yeksibun. Kella innahum an rabbihim yevmeizin lemahcubun. Sümme lesalul cehim. Sümme yuqalu hazellezi kuntum bihi tukezzibun. Ve izâ tuta aleyhim ayatuna kâle asatirul evvelin. Vakti ayet mağmuniyen, zaten en efsane verinune. Çera kella belrana ala kulubihim ma kanu yeksibun. Çünkü ameliyen ayak kesbeyin biya yo cengar pas Türkiye o kadar mazaldaki on ceng. Yani kalbin ceng girota. Ve innahum an rabbihim yevmeizin la mahcubun. Ve ana cengin bana sebep rejid ahiret ediz inni binateyin o Allah'da hicab verazyon. Perde verazyon. Ve rahme humayyin rasana. Çünkü ana cengi kalbin yin biya mane biya perde ve innahum an rabbihim yevmeizin la mahcubun yani hicab şuma dikkat bize cengi kasbu günün mawa cengi amelun kharabun güre kharabın kasba kharab yani fısk ve fucur ma ben se cenk kalb ve kalpsür yani tabaka ve razın nuraniyetin tesir nikon. Kalp insan zaf muhim. Hakikaten گفت که حق فرموده است من نگنجم هیچ در بالا و پست در زمین و زمان و عرش نیز می نگنجم این یقین دان ای عزیز در دل مؤمن بگنجم از عجب گر مرا خواهی در آن دلها طلب گفت ادخل فی عبادی تلتقی جنتا من رؤیتی یا متقی ضعف وش پیامبر واد آج رب آزمینو جوارو جیارو جاجه نگنن yani
جوار و جر و کائنات نشکن همای جا بجه عرش و زمان و زمین هما اوجا جا نگن اما عجب قلب مؤمنت هما جا گن ان یقین بزنه ای عزیز قلب مؤمن اگر ته همای وازن سا ای قلبونت بگیر همای ابحثون اینکه عند منکسر القلوب این قلبین امو شکتایش قلب شکتایون حت بگیرن ما ای قلبون شکتایشون تعمیر بگیرن اوجا شما میبینن و پینی یه عربیه گفت ادخل فی عبادی تلتقی جنة من رؤیت یا متقی ای متقی اگر تو وازن یعنی یو بینایی محس بکرسه شو من قانون مد من مؤمنون من یه قلب شکتایون و یا ای قلب پاک و تمیز وارون قلبون پاکون و تمیزون که شو من آین کر اوجرا تیو بینایی مرا وینن تم حس کن تم درک و فهم کن جنت مرا یو وینایت اوجا وینن یعنی قلب مؤمن جماعت مؤمنون یو سه یعنی یو جنت مثال یعنی ایرا گر مردم مؤمن دگر بد مؤمن قلب مؤمن نشکن کعبه بنیاد خلیل آذر است دل نظرگاه جلیل اکبر است کعبه بایک ابراهیم آذر وراشت یه وراشت اما قلب وراشته جلیل اکبر وراشته ایو دل اگر سوزد خاک و خاکستر شود یو شعر اساس امام را ور مولانا بون بشنو از نی چون حکایت میکند از جدایی ها شکایت میکند اون نی یعنی بشنو انه یو حکایه بون حکایه چنه حکایه درکوتیش یا ور جابیایش دربیایش هو آیا حکایت بون و ان گشتاری بکر هو فونسا یعنی نی بون نیستان را وقت کوت برسه هو زاری و گازی آیکن هو درد بون هو ان درد دربیایشو اصلا پیور موزیک انسانون گل جماعت ما ان بزن پیور جماعت پیور موزیکون از پر حسکن تمرا دوره اتن راسا اصل موزیک حقیقی زی آیا عارفونز یا رب ما ترى كوت بير سينما هنا هتوين إنا لله وإنا إليه راجعون إلى الله المصير إلى الله المآب إلى الله المتاب إلى الله الرجوع إلى الله ترجعون إلى الله إنك كادح إلى ربك كدحا يعني هتهم يا أصل موزيك إن عارف ما زين قدم موزيك بعد إمام جواب بونجا ون مشنو از ني حسير بينواست بشنو از دل حريم كبرياست دل اگر سوزد نی اگر سوزد خاک و خاکستر شود دل اگر سوزد حریم داور شود بیشتری نی مکر بون نی یو حاصر یعنی یو دار یو واش نی حسیر بی نواز نی ضاف مهم نیا بشنو از دل ذره بشنو دل حریم کبریاست حریم همای جوارین ذره دلا قلب نی اگر سوزد خاک و خاکستر شود من اگر او قمیش آدر پان بویشه سبن ول اما دل اگر بسوزد اگر قلب بشک قلب بویشه سبن خانه داور شود یعنی بن جه محکمه الهی الله تعالی اوجه گره حکم بد قلب انقدر هن مهم بنز یعنی ما کت ادبیات لازم ادبیات ذکر ما گره قائم بکر پیت بکر إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشرهم بمغفرة وأجر كريم ت عين حياكر كم أيج تابي ذكر بي ذكر إتا قرآن ذكر يو معنية يعني هماي اون خبير أما إتا من اتبع الذكر شوكي يو نومي شيش حب نومي قرآن را يوزك ذكر ذكر بمعنى شرفة يوزك ذكر بمعنى أوشو أنت فير ان كتاب وخشي الرحمن بالغيب و اي غيب هي غيب هماي نبينن اما ورا الرحمن يعني ذرين ديو خشيت است ترس نيو خشيت يعني پیله گرده ور يو انسان ور وقت مردم مثلا شون يو عالم پیل و يو مردم پیل بنه مثلا ذره خود يعني يو ترسك اما ترس يعني تركيبون ürpermek yani zerbene ina lerzana enervun
خشیت هول خوف ضاف هول نو إنسان را خوف أنا بنا هول نو وخشي الرحمن بالغيب فبشرهم بمغفرة وأجر كريم مجدونه يعني بخشایش مجدونه عفبیش بد إنن الله تعالى عفكن وأجر كريم ويو مكافاتك ضاف رند ينرس كريم ديال جماعة عرب هر چوك ده معنی است يو كريم اگر به نومه بسه مثلا يو نومه الله كريم قرآن كريم يعني دون برا توي نوازن مثلا يو انسان مافن ان كريم يو مردم يعني چه حاله بکرسه ورایه توي برا نوازن کرم انو حاله بکر اما ورایه توي مپاو انر بون کرم كريم او انگرکن اما معنی دین کریم از انه و هر جنس عنهولی کریم یو يعني يو واش عنهول جنسي چنو سبون نبات كريم كلام كريم يو نمي قرآن كريم صحف كريم يعني عن ذاتو رند او قول كريم يو انسان مثلا ضاف هول ضاف تميز يعني جنس خميون انسان كريم يو أسطار ظافرا يعني أيضا مثلا فرس كريم أنا معناه يعني عنه أجر كريم قرآن الكريم أنا ضاف بيرنا مكافات عنه يعني يرنديار يهوليار يوشيار يلطيفيار ده يقولنا مكافات شنو أيق هميرا ترسن بغيب غيب أنا ضاف مهم يعني مع علامات همي شاهد اما ذات همي ما شاهد نیم يعني ما بغيب يرى ايمونار و ما خشيت كن يعني خشيتها ما ايمونار و حاضر ناظر ما خرابه را خود بيرفينين اگر ما يو خرابه بكسا آیا خرابه را ما ترسن بأنا معنى ذي خشيت ها انما تنذر من اتبع الذكر ايق يعني تابع ذكر بي و همایرا ترسن تشکن این انذار بکر این هشار بکر این حیا کر ای ترا فایده وینن قرآن را فایده وینن اینر مغفرت است اینر مکافات کریم است و ان في ذلك لذكر لمن له قلب يعني ان قرآن سمد اکسون قلبین است قلبین آگاه قلبین yani همان نمر اینر یو ویر آردش yani zikra terkime ya hişar kardeş yo vir ardeş la zikra limen kana ve yuna ayet düz eğer görmeyebilirse innema tunzira limen kana lehu kalbun ve alqa sam' ve huve şehid Sure قاف دست تحمل كان آيات بيارون أو لتنذر من كان له قلب أو ألقى السمع وهو الشهيد يعني تهشار بكير تآگاه بكير كم أي قلبي فعال قلبي خفتون قلب نمر واشتاريس كن وشاهديس كن يعني دقت كن سانكي يو حادثة يو إنسان يو حادثة مهم بنا به چهر چمیا گوشونا اونیون و وازن يعني فهم بكر حسابنا شاهده تبع معنا ايوا يعني او قدا خودون او وات قرآن و شاهده کن aynır تشكين هشدار بكر آگاه بكر و حيا بكر آية بين ديال جماعت إنا نحن نحيي الموتى آية يعني دوياسن صيفة بيري إنا نحن نحيي الموتى محقق ما نحيي الموتى ما أي مرد ما أين كن كوني هنا ونكتب ما قدموا وآثارهم او چو ينخوا برا شود و او چو ينا پیون ما أين پیورنون يو دفترت ماه نسين ونكتب ما قدموا وآثارهم آثار وقتی ترار راشين گومون ارزن و جي گومته اير عربي بن اثر يعني علون verinin مواتن يعني ما اثر ما را ما بشناسنن يعني انسان انا دنیا را شو یو اثر خو پنده وردو او یو
چیه یا خدمتی چینو یا ریاچی چینا ریاچ ما بون yani anladık yani raraşın ریاچ bun ve yo ریاچ tübüb ana dünya aynı yo ریاچ hol verdi ise defteriyen ne kefliyon ve kulle şeyin ahsenahu fi imamin mubin ve pure her amel her şey ma umarın ihsa umartış yani istatistik zaten kelime Avrupa'yı ya umartış her şey ma umarın yo defter ana defteret el defter yani kelime umren deykrayon imam ağu vernit veya yani oçu eçi bir kaynak çime huyragen veya çimo asli ağu el yani deyka veya bimana ağu vernit kitabık verniye mad mecnin ma her şey mahote num ayra numeyi iten nopa imam normalde ağu verniye milletet insandır bun imam ama ki en defter her şey grot ve her şey zarayid nüşte kitabun la yugadiru sagireten ve la kebireten illa ahsaha. Yo kitab ne kıcık ne girdi. Tavı canı verdi. Püreyi umart ve püreyi hete. Ama veramayın grotiş. O verniye ma kitab yani sanki ma ina munen patra o amelun kuma vinen. Nevun ma vinen. Konca ma sakoza yani yo CD dönma ana CD hayatwa bu interair insan ho enne verazın ve Allah-u Teala güçlü kudretiye tabii ki namutenahi yani hadda hesap girçinu. Eğer mesela devlet gir casus yani yo CD verazın ya azın zarı çimun ko yo çivun o yo azın zarı çimun on vay binayı veraz min ki xo virage qıcık yani darah yo bajer yo bilgi gen filan zarı yo CD qıcık filan zarı çim ko casus beynel milali ve o memlekete bin memleket bin ay tabii ki millet dest nekun ay hit teşkilatun istihbaratun dested. İnsan rasu ayyon nokta. Tabii ki ma vakti çoras punca serca ver sık Muhammed Nabi Kur'an venden püre amelun ma püre çima Sure Yasin'i derun اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. Püre defter amel ma vate yo sayfa diyana ma aya sayfa her şey ma binin benim var yani fahm kardeş der kardeş hazm kardeş beni zor ama eğer ilmi ver ma ben ilma yani insan rası ona nokta lens yani seyo lens yani yo CD bilgi yo bajar gen ken zarayı o Allah-u Teala tabii ki yani sayfa püre ömür ma hayat ma tek sahne yön veraçımın ma sureye فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى yani miskal zarra yani yok hayır yani o mavaten gurur tiç yani mabzun zazaki tiç vakti den pencerara o ina tasbin gurur tiç o mavaten gurur tiç miskal zarra o zazakiyiz vaten gurur tiç yo hande yo gurur tiç yo hole kerdi yo kharabe kerdi tevinen nevun mesela ticazeyi vinin ta aya kharabe xo aya hole xo vinin kelime ra'a yani vinayiş tevinen فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى cümle peyin eno gelcemat en ayet ve din ahirine hab ayet est yani insan vakti ana dünya raşı tabii ki riyaşiye astasam mümin cir dua kensa yo sadaka cariye xuapı verdosa yo evla salih xurapı verdosa yo sünnet hol yo sünnet yani adet hol xuapı verdosa insan ma bunun ma yo çi xuapı verdi yani se Hazreti Davud baba yani ana dünya yo veng hol ma xuapı verse veng Davud her şişin ama yo veng hol yo riyaça hol mara munana ma eğer yo riyaça hol xuapı verse ene mar bes ayra Kur'an-ı ma vune semen mardon xua yani tesir göst خیر و حسنات مادون تأثیر یست دعای ماکن تأثیر یست تعزیونت مایه نشون ره اگر ذره پیزاره هیرس چراس انسان ان روایت است چراس انسان ذره پیزاره یوم مؤمن انسان دعا بکره و باجوله ان هولب ان ضرر يچنياب ان اهل خير ان اهل صلاه ان اهل ديانات ورياضات يعني ان هول يو انسان الله تعالى ادعون قبول كن شو الله تعالى اگر
قبول نکرد اصلا ما را نواشتن. هم دعا از تو اجابت هم ز تو، یعنی هم دعا تو ما را واش ما دعا بکنه مثل جواب تو من ایمنی از تو محبت هم ز تو. یا حتی موازن یا رب ما ترا ترسن هت بین موازن امنیت ورت دوین ما خو ارزن یشته سنی یو قش مثلا ر دقیق قرن سر هون خو ارزن یش دیک وراد دیک، یعنی دیک مثلا گنه ارزن بیر هون ویر خو ارزن وراد، یعنی درم ماز حال ماز بنمونن انه این طلب ما این طلب در ما هم ایجاد توست، رستن از بیداد یا رب داد توست. یعنی طلب هماد این واشته هماد مولانا بون یا رب اگر تنده سن واشته تگمانید تو این واشته دومات به احتیاجی ما زونن ما نبودیم و تقاضامون نبود، ما نبیب نه تقاضه ما بیم نه واشته ما بیم نه ما بیم. لطف تو ناگفته ما را میشنید، یعنی به لطف احسان به احتیاج ما زونن به اشنوتن آیا احتیاج ما گوره به نعمت فراشتی به دو و آیا یعنی هم دیایه هم واشتش امرتو هم دیایش اوز امرتو آیا هم عدالت امرتو و هم ظلم را یعنی برکوتش و خلصنایش اوز واشته تو. ما انا وازن او بيني دي جملة رن فون يعني انا شير بيني انا شير يا رب تنعمات ما نعمتكم مارا مير شي يمشتو ما اوكتا ما شربتو ما فيكتا ما مير تبيرسا گربگیری کی جستجو کند. اگر تبیرسا کم پرسونو کم گیرنته کم تر شکر کن اتبد ما تر شکر کن و ما حد خزون ما تر شکر کن دین آیرا ضاف زوار نو الله تعالی واشت ما خلقه ما را حس که احتیاج ما داشت نوتا آیگ برای هرچی خلق که دو ما سادجه ما را حد خو بزن و خو بدهت منا یعنی یونه حتی مش پینید son cümleme gel cemaat. نگفتمت مرو آنجا که آشنات منم، در این سراب فنا چشمه حیات منم. من نواترا مرا بیر مکر مرم انا فانی سرید چشمه حیات ازا گرز خشم 100,000 سال روی زمن به عاقبت به من آیی که منتهات منم. تمرا یارس 15 سال تمرا برم شیر پینید هونه تهت من آیین منتها ازا، یعنی اجاک تپینید راسنجه شنجه هونه ازا الى ربک المنتها الى آیت است الى ربک المنتها یعنی منتهای ما نهایت ما پیورنون ما خودون هد همایا ما بنه که درگ جماعت الله به ایمان به قرآن قلبون ما شین کر. الله توفیق بدماک ما اوچوگ مازون یعنی امر الله واته قرمای په عمل بکر دنیا خو آخرت خو ما به نور ایمان و قرآن آباد بکر یا رب. یو حالا تنگ یو حالا قش ما به نفس شر نفس ما و نفس اماره ما تینا مورد رحم خو مردون مار برشو نوش مایس یا رب شفا بجه نسل ما یا رب محافظه بکر عفت و تربیه و اخلاق و نصیب بکر یعنی گنجون ما هدایت عشق اسلام نصیب بکر جنون ما گنجون ما حیا عفت و شارمه احسان بکر و سن نفست به اسلام سر و قرآن سر امانت خو ما را بیار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.